Lana ngiphathele ividiyo yaBhaka echaza mayelana nesketch-ke esifuna ukwenziwa uKhehlelezi. Njengoba uKhehlelezi ephumela obala wathi cha uyamcela uBhaka eringini engathi usekhulume kwaze kweqa. Cha ulonto uBhaka uthi mina wenze ngikwazi ukwenza leyo nto. Ebese abantu bezuzani ngokubuka leyo nto. Wasephulula-ke amahlazo ngoba niyamazi uBhaka bafethu hleli eqhulula. Ngana wethu angangimosheli isikhathi enza sure ukuthi usubscribe-ini wa-like ividiyo ebese uyayilinda ize iphele bese uyakhomenta. Uma uthi nombuzo ukuthi kahle kahle kubangwani uKhehlelezi ucomplaine ngoBhaka wathi cha engathi usemxhaphaze kakhulu uyacela ukuthi behlangane eringini. uBhaka ubonakala njengomuntu onqabayo noma uveza ukuthi uyanqaba ukuthi yena ayeringini noKhehlelezi. Kodwa-ke uthi uBhaka uma ngabe ekhuluma wathi igama nguBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangapane ngunogwadjobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda ngidlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalaka mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda nawe ungangithandi yozungithande wena onyanyayo fuck off ngangize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nanga usikisi cha ngithi ake ngene nje sekuphuthuma mina ke I waste no time mawungithinta nje ngiyaresponda mawungithinta so njengamanje uSigujana uthe bebeka indaba yakhe ekhuluma wasaba ukungiqonda ngqo ukuthi athi wena King Bhaka nzama unje wasaba ukungiqonda ngqo wazothi nzama wena nzama futhi wasethini wathi uyintatheli wena awuyona inyanga uyabona ke besho njalo kusho ukuthi leyo nkulumo akayiqondisi kumina because ukhuluma ngonzamo oyintatheli ongeyona inyanga wabe sethini wathi mina noma wathi lo onzama loyo wathi ulala nabafana kusho ukuthi usetha abafana yabo kusho ukuthi abafana bangena ngemumva leyo nzama angwenzi ke lo msangano ke mina ngwenzi lo msangano ke mina so njengoba esabala izinto ezingangithinti mina wasecela lowo nzama loyo akhuluma ngayo wathi umcela eringini wacela loyo nzama akathi mina nguKing Bhaka nzama wacela loyo nzama eringini kanti vele kuyimanje useyishintshile inkulumo kwabanye uthi kwabanye akasho mina usho unzama abanga naye kwiMK angazi bagijimisana ngani ekulento zezikhundla kovele lemo thiwa khona unzama asho kuyena lapho ohamba emkhuluma ingakho embiza ngentatheli useyishintshile kumina mzimba okhala imali nawe uyishintshile futhi leyo nto kuwena wathi akasho uBhaka wathi usho unzama ingakho engathi iBhaka ngicela ividiyo azoyenza athi Bhaka ngiyakucela ndoda cela leyo vidiyo azothi Bhaka nje ngiyakucela because asizwani nomuntu owumoya ofika sho lento futhi egadeni ukuthi mayisebaleka athi bengingasho lokho umuntu must face his music
ngangishilo ke bafowethu ngathi la ngathi ngoDecember siyobe sila ngasho ngathi ngengqinamba yokwenza izitezi la kumele nje kube nezitezi ezizobe seziphelile as more than 2 ezobe seyiphelile ngoDecember ezu3 ezobe seyiphelile njengoba nibuka ka uthi ngiphendula kancane icamera ngiyiphendula kancane icamera ufuna ukunikhombisa njengoba nibona ke la mawunothisa kahle lapha ya uzobuka kune TLB lapha iyasebenza kancane ivele kancane ngebhoom bese lapha enzansi mawubuka kahle lona kade waphela lo buka hayi ngiyabuyela ikole ndaba kade waphela lo nase esinye stage lapha siphelile lesi asikusele kwenziwe iinterior yakhona la ngaphandle ba extend ama garage imoto zithe kuba ningana ba nansi ya iexcavate uyayibona excavate izonweba idam lelia excavate izolunweba bese kuba ilapha ya sangweni buka lapha sangweni sesiphelile lesiya nakhe esangweni sesiphelile lesiya mawubuka kahle esangweni lapha sebewambileka ama trenches lapha enzansi nanka ama trenches lapha mawubuka kahle nansi inhlabathi le ama trenches leya kuzovuka esinye esizophela before December so ke sengithi usigujana akacacise ngoba mina mangikhuluma into eqonde ngqo uyabona umuntu bezokhuluma ebe futhi efuna ukuyithethelela ngoba ngithi ugudi ekubophaneni mawusudila naye ugudi ekubophaneni uma ngabe eseshila ukuthi uqonda mina ngqo ngizobe sengiyanitshela ngoba mina ngifuna yonke into sivumelane nani ukuthi leso skesh abizela unzama kusona makuthi usho lo nzama oyimi athi ngiphendule icamera ngiphinde futhi ngiphendule ukuthi leso skesh abizela unzama kusona ngoba iskesh leso baba uma kuukuthi leso skesh usho lo nzama oyimi kumele ngicacise ukuthi ngiyafuna yini ukusidlala leso skesh uma ngisosidlala kumele ngazi ukuthi abantu bazobenefitana uma ngizosidlala leso skesh sokuthi kubizwa ama sponsors awucabange nje ngifundraisela ukuthi usigujana usephuphile ngifundraisela usigujana akwenziwe into ezombuyisela egame njengoba adlelwa umuzi emhlanga wadliwa umuzi emhlanga bathatha impahla bayidala kaxe eminyango ngam-advisor ngathi akaye lapha esikompras kulela joint yethu yazama le lifestyle amasimbi lifestyle ngathi akaye khona ayilungise liyanto alale kuyona ukumbona mfethu umuntu uzomxosha emgwaqweni bese uthi ucupha la ngathi akayocupha kwi lifestyle liya ngelinye ilanga uzophinda avuke into emuyisile waze wayithola seya ko lifestyle eyolala ejointini ebekufela khona abantu baningi abantu abafela lapha ejointini befa abantu lapha abanye bengena lapha kwipool befa abanye befele emahotela baningi abantu befa sinamaqinisa ajulile unezindaba zakhe ezijulile ekufuna iprove kwifamily yakhe ukuthi uyindoda unengane eyisiphiwo ayekade echoma ngayo ethi unengane isiphiwo ubaba undlani olahla ingane yakhe akayinakile ingane yakhe isiphiwo ngisho ihamba odokotela akayinaki uma wengane bethu uyafona uvela mthatha amjikijelele ingane le isiphiwo le nebale likhanyayo yo ngane akayifuni noma ibone ngayifuni njengoba ngikhuluma uzongizwa umndeni waleyo mama owamtholela ingane leyisiphiwo indlela yongane ehlukumeze ngayo kumele iye kodokotela ayinikwa ngisho imali yongane thiwa akayibhalisela imali yeqolo uma ucabanga ukuthi nginamanga thola uma mu-adviseni noma bengabe umndeni ozala ngane isiphiwo bengiphikisa abaphumela obala ngoba thina okwethu ukwakha isizwe
ukwakha isizwe okwethu uma ezothi angidlala isikesh bese ethi uzofuna kuqhamuka ama sponsors angithi uyabona sekuraise imali lapho angithi uyabona sekufuna kuthiwe kubantu kuyoliwa sekuraise imali sekufuna kudlalwa isikesh sekumele kube nama sponsors that are involved azofaka imali sekumele kube nonompempe sekumele advertise lento ukuthi kune fight ezayo ekugcineni ngubani kulowo mzuzu mina ngubani kwayimina sengidlala isikesh ngoba lento uyizwa into yokufundraiser into yokuraise imali yokuthi umuntu avuke ingakho elikhipha ngomlomo ethi kumele kube nama sponsors ayapha ama sponsors abantu beqabene ayaphi uma sizinsizwa asiphumeni ngane emgangaleni ke uma ethi uyinsizwa nami ngithi ngiyinsizwa emgangaleni sithi nanga umuntu uyagula khombisa amandla akho namandla ami akavuka umuntu zolo lokhu bekunomfana okade ophethwe isisende bafake amasende phansi la besaba ngisho ukukhuluma ngodawa lamfana kwaze kwasho mina ngathi hayi into eyenza nifaka amasende ingoba niyabona ngeni lapha lento ngoba ayisekho esigabeni sokulashwa isesigabeni sikadokotela ngijabulile ifamily yakhona mayisingithinta ibonga ngiyabonga mndeni ngiyabonga mndeni wakamhlongo nangithinta nabonga ukugqugquzela kwami ukuthi umfana akaye esibhedlela thina masesilwa nedemoni ngiyabonga mndeni wakamhlongo ningifonelile naze nafika ngisho lekhaya kumina kodwa eThekwini nizobonga ukuthi ngikhulume into ekuphile emndenini umfana uzohamba aye kudokotela ayosetshenzwa ngiyabonga mndeni wakantando untando ubhuti luya ngiyabonga ntando la ukhona uNkulunkulu akukhusele usinde mfethu ibhedlela umsebenzi wawo uziwenze ngezinga eliphezulu mfethu usinde ungadinwa mfethu ukuthi azikho inyanga eziphumela obala zathi ziyakusiza le yanto ayikho kwi level yezinyanga oza phela mase ngikhulumile owakwami uyangilethela into ephuzwayo vela kancane la nawa uveli boze bathi ngidla amanye amadoda uwe lo Ayidlaliwe ngawo. Angisi? Ayikudlaliwe ngawo. Uthi phela ufana ngithi akazi uzothini. Ilento ukuthi umuntu uthi umubi kodwa umbona umuntu umuhle because omunye athi uyangithakatha wena. Awuzazi lezo ngcabane ezibangwa zingenasidingo usho noma yini yabo ngoba ungazi ngoba ufuna iattention. Yes. Ngoba umamkhizeke Ndaba umamkhize Ndaba lo uyena ko wakwami engayishaya impela lapha kaNdaba bekhona nokhabazela ngazishaya kwakikizwa impela uyabona uyeke akekho komunye uNdlunkulu enginayi uyena kuphela ke lo uNdlunkulu yabo ekusho ukuthi uyena mama Bhaka ithi inyoni engibaqedile abafana ithi ngibaqedile abafana ngibani kushuthi ngicrossa ngapha bese ngiyodunisisa ngakho futhi na 17 dwela ngawulanti hey ngivele ngahlenga athi akasengathi no akanayo into angangishaya ngayo because normally kuyaye kuthengwe amantombazane yabona uma umfana uzothi unamandla okulwela abantu bese ubantekenteke bafazini uhamba ulala baye bathengweke labo ohamba bayuza bakhokhele mase kuthiwa abathi rape so kumina ke bathe bethi bayamkhankasa umuntu abazomthenga hayi bangamthola yindaba ingoba mzwane ngithola ugcobo kwathiwa angothembeka kumuntu onayo kuze mangitshela abantu ngokuthula emzini yabo nami angibe nokuthula kwami mangitshela ngabantu ngokuyiphatha emzini yabo nami angikwazi ukuyiphatha kwami ngingathi mina ngenza okunye la ngihamba ngilala all over kodwa mase ngithi abantu abathembeka abakhimisi uma mina ukubambelela kuMandaba Mkhize nangu kungenza ngikwazi ukukhuluma into okuyiyo ngikwazi ukusiza abantu babonga abantu engibasizile futhi ukubambelela angiqinise lapho uyabona so kumnandi ke ukuthi ume entweni ngenhlanhla mina ongiwenzayo angikwenzeli fame ngikwenza ukufola andingqinamba
Uyabona ngoba nje ngakha kanje la. It's because ingqina because lento yokuthi abantu bosuka kude sebefikile la azanele izindlu zokulala ayifuneki leyonto. Yingakho kumele ngakhe ngazi ukuthi anginangqondo ukuze makusuka umuntu eCape Town ezofuna usizo kamakhandakhanda all inkwazi ukumsiza uyabo. Oh sigujana ba umdlalo. Umdlalo sigujana mngani wami. Awucabange nje mfethu uthi uyinyanga kodwa uhamba uthi ufuna ukudlala ibhakela. Ufuna ukudlala ibhakela phila amandla othi unawo omnyanga ekumele uwathumele ayobhubhisa izitha zakho phila amandla othi unikeza abantu ukuthi bayoshaya izitha zabo awungishayi ngani ngalawo mandla yini uthi ufuna ukwenza ifight ingoba wendoda awusasho nokuthi ongcono asingcoke ngenduku kucaca usinsizwa ufuna kube nonompempe othi pe Tuweshanani nathi njengedidi qhu abuye unompempe athi mani manje nathi sesiyama baba uyabona ekuthiwa bengeyena uKing angilandeli ingqinamba ekuthiwa ngilandela ingqinamba bekade bengizokusakaza ngenduku ngilishayela ophi ikhanda lakho mase ngithatha igazi lakho mase ngiphinde ngisebenze ngalo ugcwale kodwa ngoba nakho ngiyaqonda ukuthi amandla enginawo athi angilwele abantu uyakhumbula uthi wena udubuleki wafuna ngithule lapho ngoba manje uthi asizwani awusabatshela abantu ukuthi wena owenza umsangano uthi asizwani kubantu uyakhumbula udelela abafowethu abaphila nebala limhlophe uthi ba umuthi uma kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza lapho uthini uthi ngithanda ukukhuluma kwangimele umphakathi wazi ukuthi umuntu ebala umhlophe uyidlozi umuthi uwamandla wawusho njalo wena uyakhumbula uthi ukhipha imali emanzini kwangimele singakukhuzi lapho uma sikukhuza uthi is wrong uyakhumbula wenza isikeshi semoto eyakade ibovu kwangimele ngakukhuzi lapho uma ngikukhuza uqona imali zabantu uthi ku wrong yewe madoda uyakhumbula ufihla imoto wasetha connection bakho ababekade bamaphoyisa wazothi imoto ibilahlekile uyakhumbula kwafuna singakukhuzi lapho uyakhumbula icala olihambayo eNtuzuma icala laseNtuzuma uyalazwa wenzeni uyasazi isihluko wasenza ngecala laseNtuzuma kumele singakukhuzi lapho uyakhumbula ubandla inkunzi wehlebhanoyini kwamele ngakutsheli lapho uyakhumbula usikema abantu ngegubhu uthi abantu abakhipha 6 million bengimele thina sivume ukuthi abantu abathatha imali zakho banikeze wena amasimba akho bengimele sivume uma sithi ngeke uthathe 6 million womuntu sizitha lapho uyakhumbula 100,000 babantu baqedile namhlanje abantu nokuthi bazoyilahla lapho lezinto abanye abantu bafuna imali zabo uyabakhumbula umama owayekhala kunsika Zulu ukuthi wathi akathola amafutha ehashi yini ubisi lehashi uma sikukhuza kulonto uthi wena kuzwana uma singazwani sibangani ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu kunokuthi wena uthi hayi king lento le ngampela ngizoyiyeka ingoba nami ngisuke ngiphanda uyamazi uzikode inyanga liyasegoli uyamazi uyakhumbula ukuthi wathini kuzikode kuzikode wathi wena sasinayi kumbuso wamaciko uzikode wathi na uzikode akancengele mina senze ifight yesibhakela khona sokwenza imali bese siyayihlukanisa ekhumbula lonto uzikode ngenhlanhla umuntu naye angafuni ukubona abantu bechaphazeka kudedeki noma ikanjani wathi ngeke king lento engiyithumele ndoda iyisikeshi nje mfethu ngathi hayi yabhayisa noma futhi sengifika endlini ngaphinde ngakhuluma nozikode sesikhuluma ocingweni manje esho ethi ngiyazi lento eyenziwa le ndoda manje king usefuna udlala isikeshi nawe ngathi hayi mfethu ufuna noma yini into ezomfakela imali zikode inyanga noma ufuna ngiveze ubufakazi noma ufuna uzikode aveze ubufakazi uyamkhumbula umzimba ekhala imali uyamkhumbula nidlala ngaye nithi uyena ongitshela indaba enanikade niyozenza eNewcastle kwingqungquthela yaphelelaphi into yaseNewcastle nithi niyovula inhlangano kwamele nganikhuze eNewcastle
kwamele nganikhuza nganikhuza yaphelela phi leyonto yaphelela phi into nithi niyobeka ingqongqo yenyanga eMoses Mabhida nginitshela ngithi nidlala umfana omncane uma nginikhuza nithi mina ngiyaxabana nawe ngoba mina ngangikhuza wena ukuze ngasuka abantu eCape Town nako Goli nako Mpumalanga all over the show beze la kanti nina niyadlalo wabasusa ngenkani abantu kwenzakalani sebefika lapha ya eThekwini senibayise eice rink kungasayiswa naseMoses Mabhida eice rink ekugcineni umfana wangichaphazisa kwe17 kahle lo mfana wanikhwela le mfana nina wala noma usuvuka obukhotheni sewuthi uthatha imoto nakhona ungakwazi ukuzenzela uthumela abafowethu ngoba nakho ubegadile ubahlomekisa uyawazi ababhodi kade buhamba nawo ndoda ongakhokhelanga imali zawo uyawazi wendoda musungizala ngobuso mina lungisa into yakho nabantu akukhulunywe into esizele akuvikelwa abantu bese beyaphumelela abantu uyayikhumbula into owayisendela intatheli useCape Town ulele nomuntu wesifazana niyabakhumbula abaqwayizi enanikade nibathenga eNewcastle noma ufuna ngidedele lo information musu kungisukela ndoda okwamanje ngisaxoxa ngiqale ngixoxe mase ngiza ngobufakazi uma ngikunika iwarning ngokuxoxa ngithi xwaya ngihloniphe mfana wami ngiyinkosi yakho mfana wami uthanda ungathandi sewulahlekelwa ifocus uthi manje akukhandwa icash kube ngathi kuyaliwa mase kubizwa iziponsa kwenziwa abantu isilima bangene ngemali kube nonompepe mawubuka mina ngingalawula unompepe mawungibheka kahle mina ndoda kuyacaca ungazi mina ngaqhamuka unompepe ongaba la phakathi kwami athi mani manje ima esho kumina nompepe mawungibuka kahle khona inyoni nje engathi ngilokhu ngihamba lapha ngilokhu ngimasajwa thiwe phinda khona nami ngiloko ngithi mawungibheka nje ngu17 mina wendoda mawubuka mina ngu17 usuya ngicheka uyabona usuya ngicheka ke nangu uthalala bo uzuyakhuluma akuhlushwane ngequpha lapho usekhulume noZikode ukuthi angincengwe ukuze kudlalwe iscash kwenziwa abantu izilimi abantu bazongena ngemali kuzoba nama sponsors iningi imali ezotholakala mayisitholakele nami ngizohlomula na uzohlomula ngivume lawo masimba mina ukuthi kwenziwa abantu izilimi yini ungathi kumina nanga umuntu ogulayo asimlaphi sithomelane ngokusiza abantu yini ungathi kumina nazi izingane zifuna ukuya ema-university next year asiyise wena uzoyisa 2 mina ngiyise 3 asiqhudelane ngokuthi zingaki izingane eziswele esizokwazi ukuyisiza ziyoregister ema-university wayesaqhudelana ingento ezobhenefit abantu kuyimanje khona izingane ezodecline ko-NSFAS ezinye ezingabatholi yini singagqugquzelani ngokuthi okay ke King wena uthi ubamela abantu ake sibone ubamele yini nazi izingane ake sibone othathe ingaki izingane sikompethe ngento enjalo why don't we do that yini manje sesofana manje nabafana abadlala isibhakela futhi sosomanqindi manje ngoba isibhakela igama leliyonto kuthiwa umdlalo wamanqindi igama lesibhakela ngesizulu umdlalo isiZulu noma isiXhosa umdlalo wamanqindi ufuna ngiyodlala ndoda nawe mina ngidla nempatha le 17 lo into engabanjwa amaphara inkuzi ngoOkabi igcwala le efusekho wena mama thola amasimba la nansi insha thola amasimba la wena hawu amangaka ama-challenges abantu ababhekene nawo abanye bayagula abanye abantu banezinkinga abanye abantu banje yini singa-challengeani ngento ezokwenza umuntu abhenefithe ayifusek man nange umkhulu uBhilizitha vusuzo uthi uyasaba Nkuzimalanga awucabange nje wena mkhulu sekuthiwa mina uKing Bhaka kubahlonishwa sekuthiwa mina ngiya
kodlala umdlalo wamanqindi awuyimagine le nto awuyimagine le nto uma yena ethi ufuna ukubhekana nami akangichallenge mos noma ingane but hayi ukuthi ngiyodlala mina ayapha ama sponsors mangabe kuxatshweni ayapha ama sponsors makuxatshweni why kumele kuze ama sponsors wemadoda bangathi abantu emateksini bebangumzila kube kuthiwa akuze ama sponsors noma kuba indoda emfethu nawe nje olukhoma simba la bayiwena wisithithidi man nibona impela labantu laba bangazazi noma bamadoda noma bayini kungathi kubangumzila zingathi ixabene insizwa ehostel kube kuthiwa akuza ama sponsors kuthiwa asishayene ngamanqindi uhlula yini ukuze 44 Rocky Ridge ngigcwale ngawe mina ushayisa awuzingani la edamini King Bhaka amadam ngigcwale ngawe ngivimbe emgwaqweni awuzingani lonto awuthakathi ngani uthumela izilwane ngigcwale ngazo ifika awuthumela ngani imfene ngihlinze ngithathe igazi lawo ngiliphonse edamini inyama ngiyiphakela ama pitbull ami edamini kudle olokhuza lapha gcwale ngawo hawu nangu uthalala bo hawu ngathi sengiyabona naloko ngasile ekhanda kulokho ukuthi hayi King Bhaka hamba odlala amanqindi awumajini nje sengimileke manje eringini isiyakhala into yaba phe nami sengiyaqala khu sifike kanjani lapho bese kuzoqhamuka labantu laba bethi awucabanga usukhathwa umphakathi uthi umphakathi hayi ilwani automatically abantu sebengaphezulu kwakho kodwa wena ufuna usiza abantu sekuthiwa ngiyolo engiyezwa masimba mina engiyezwa masimba mina engabe yena uthi sinaye ngepower yakhe nangepower yami angapheli u6 months ephila omunye wethu ibisiyayibonela ipower ukuthi izodila kanjani naliyonto awucabanga kuthiwa o president bathi woza president isisolo awucabanga izinkolo selutho unyazi lwezulu woza soshaya amanqindi kuncane lokho kukhulume